Ece, ne oldu? Құттықтаймын, oldu balыңыз. Ben? Ава siz. Oldu. Oldu tamam. Oldu. Келіншегім жақсы ма? Келсем бола ма? Biz қолдан келген әрекетті жасадық, бирок келіншегін сақтап қала аладық. Сәуір қылыңыз. Başı birinci gün egilipli olsun. Жақсы iştep келейін, ha? Kim krasavчик, Бақыт krasavчик. Бақыт! Бақыт! Бақыт dey! О, ата! Инелерің тұрды ғой? Жай, тұра елек ата. Олар бомба атылса да тұрбайды. Жата сасып. Енесінің тойғырдың әрі азыр қожаның фильмini бомба сатылады. Ой, жүрегім, өзімді аябай жаман сезіп отам. Жүрегім! Жүрегім, ай! Өзімді жаман сезіп отам. Силер менин түбүмө жетесиңер. Силер мені түгіме жетесіңер, ей! Bola emez. Balaya boldunlar. Balele oldunlar. Силердин ордуңарда бир кыз болгондо мага күйүмдөр ак болду. Ya silerдің ордуңарда bir kızım болғанда мага күйүмдүү oladılar. Ой, жүрегім, ай! Жүрегім. Sen özümde erте тұра тұрған ойың бар бы? Оқуға барайын дейсің бе? Түнімен не қылдың ерте жатпай? Эртеле жаттым, ота эртең модульдар жакында ошо даярдан там. Түнү менен китеп окудум. Ne? Sen çürüyor. Yok, sen çürüyor. Pardon, taşkan. Özüm dilerim. Кутады. Тынчтык кайын уктап отур да. Sen ne bu söz bayram жатасың? Kutadi. Же модулü даяр болот таң аткы чейин. Сиз өчүр. Çok sen ölçür. Сиз өчүр. O ata katı dayardandır. Sençi, tünümünden kayırda жүрдің? Saat 3'te dağı çok olun, Men mi? Anan ne, men bula olayım, Жоқ, даваттан досторубуз келген экен. Ошоңор менен кичине имандашып отурдук да. До конца ичебиз, а? До конца болуш керек, ма. Пустой болуп калыптыр, Пустой эмес. До конца. Ооба. Даватыңыздын перегары уктатпады буркурап. Сен өзүңдү бил. Эмне мен? Между прочимчи, мен сиздерге караганда күнү түн иштеп атам, акча табайын деп. Роза, давай, утабыз жигерлер. Давай, тугандар. Роза күнү, давай, жөнөтүп коелу, утабыз, батыл жигиттер. Күнү түн иштеп атам дебе. Сен күнү түнү кайрычы болдум десең, ошондо жарашат. Негізгесі жігіттер ақша тапсаңар, адалдан тапқыла. Жеңіл ақша жұқпайды. Қонже, мына сіз өкімет ішінде сіз тұра? Ола? Bir ayda 20 мың сом аласыз. Bir ay işlеп жүрген. Мен ошо 20 миңди 5 минутта табып коем эфирден. Энең, койчу. Бер чакчаңды мага берчи. Жок, эми ата, прям азыр дебедим го тура.
күчтүү блогер болуп кетсем тамам. Сен балам чайлы куюп берчиме. Талай. Окуларың кандай болуп атат, иним? Окуулар жакшы. Жакында модуль. Анан контракт бериш керек болуп атат. Контракт келип калды убактысы. Канча сом эле? 48 000. 48 000. Табабыз, Табабыз. Окуп турар, жакшы окуп тур. Так. Братчикалар. Мене жумуштарым бар. Силер тапшырган жыйнап, идиштер жууп койгула. Амин. Аллахумма барик лана фихи ва таимна хайран мин Аллаху акбар. Майата. Мен жакшы отурам. Давай атам. Кулак нарак сүйлөсөң. Убакыт болуп калыптыр. Мен да ичке барышым керек. Дасторконду жыйнап койгула. Жектер, мен модулім башталган да. Ошо мен барып дартын өрүнө экөөнү конкретно алып койсоң да. Мен да уктаганга кечигип атам. Ошончукмайт жыйнап коесуна бүгүн бир аз эртерээк баштайын деп атам. Ооба. Мен силерге служанкамын да. Идишиңерди жуам, кириңерди жуам. Эй, может, баладагы төрөп берем? Koca. Ne? Koca emez. Ben aytam. Koca jol aytam. Men Kıtay. Yaxşı özün qanday? Yaxşı? 100 jol aytam. Koca emez. Koca. Oldu koca. Allah. Yaxşı geldin mi? Men bu Nasreyle Rubilga oxshab tushib ketgan. Külesinde kıynalıp kettin. Ya şu problema çaştan koyup gitti. Ravnoy. Ne? Qiynaldım de. Ömürali bizi köp iteri. Ne kılar? Norveli Türk'te qiynayt degeninde ömür. Niye geldin? Ne? Peki be? Jigirmeden basayım. Kartal mı? Basın. Gel bas. Ben bu ne kadar Ben. Men ikili. Эми иним бар жоп колуңа келип турганда байкеңе жардам берип койсоң жакшы болот. Убакыты келгенде биз дагы сага жардам берип каларбыз. Иним сага бир жакшы атаган нерсем бар эле. Ошону алып койсоң жакшы болмок. Жок байке, мен бул акчаңызды ала албайм. Мен туура түшүнөсүз. Эл катары кезекке турасыз. Тем более сиз алам деп жаткан жер жалгыз бой эне, 5 баланын апасы. Ошол эжеге берели деп жатабыз. Туура түшүнөм. Ал эжеңе башка жерден деле берсең болот да. Мен туура түшүнөсүң. Убакыт деген бул акча. Мен курулуш жасашым керек. Туура түшүн. Берип койсоң жакшы болмок. Жок байке, эл катары кезекке туруңуз, капа болбоңуз сураныч. Кезегиңиз келгенде алыңыз. Болбойбу? Болбой калат. Жакшылап ойлонуп көр. Жок байке. Жер тоголоп, иним. Акчаны каяктан алсак экен, Жанар байке бар го. Алло, ассаламу алейкум. Байке кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр, өзүңүз. Жумуштарыңыз жакшыбы? Жакшы. Байке бир сураныч боюнча чалып аттым эле. Бир аз акча керек болот эле, кичине тыйын жактан жардам берип тура аласызбы? Иштеп салдыңызбы? Макул, эч нерсе эмес. Макул, рахмат. Айжамал же кандайсыз? Жакшысызбы?
Biraz акча жактан жардам берип тура аласызбы? Агай, сизде деле жок беле, а? Макул. О, доске. Кредит жаптыңбы? Макул, доске. Жок, капачылык жок. Всё нормально. Хорошо. Макул, доске. Өзүмдө жок, ааламда жок. Не? Иштешсе? Не антып карадыңыз? Башкача? Жашың 20-га чыкты. Кичине серьезныйраак жумуш кылчы эми окшоп. Жай, Кудай сактасын сиздей болуштан сизчи, мына бир жакшы окууңузду окубай койдуңуз, окуудай айналып. Азыр окууну бүткөнүңүздө айылдын алдыңкы ветеринары болот элеңиз. Как раз малдын дилин мал түшүнөт. Азыр чуркап келет. Оң тараптан удар. Сол тараптан сокку. Алдап туруп бетке чаап, чыканактан берип тээп туруп жаткырып салам. Сонун план. Сулуулардын сулуусу сизди кетирип койгон жокмунбу? Жок. Көңүлгө эч нерсе батпай атканда жөн эле койсоңуз. Балким көңүлүңүзгө альпин коюп батар. Дагы эмне болду? Кече үйгө жуучулар келген. Ата-энем көнгөндөй болуп атат. Күйөөгө чыгат окшойм. Майрам сени жакшы көрүшүмдү билесиң го. Мен сага үйлөнөм, бирок өзүмдөн чоң агам үйлөнгүсү келбей атат да. Анан мен андан мурда кантип үйлөнүп алам деп айтат элем. Кичине сабыр кылып тур, ата-энеңе өзүм түшүндүрүп баарын айтам. Не деп айтасыз? Менден чоң агам бар. Ошол үйлөнсө анан кызыңызга үйлөнөм. Бирок качан үйлөнөт билбейм деп айтасызбы? Ооба, айтам. Буруса баары жакшы болот. Ойлоно бербе. Баары жакшы болот деп 4 жыл өттү го. Качан сүйлөшөсүз? Сүйлөшөм эми, бир аз сабыр кылып турсаң, Майрам. Майрам дейм. Менин шартымды билгениңде, атам жалгыз өзү 4 уулду энеси өстүргөнүн, менен чоң агам үйлөнгүсү келбей атканын, анан сендей бай эместигимди каяктан да билет элем. Эми буну сага баарын кантип айтат элем туурабы? $120 сом көчөдө калыптыр. 6 sende mi? 6 bende de. 6. 7. 7. 6. 7. 105 mi be? Koca. Koca emas. Koca. Ne? Koysan kersen. Men öz soğa başka iş menen keyin. Ona ılgı koçanın solusu qanday ekan? Dağı başladın bergese. Kançoğlu aytam. Men üylönböm debe. Tembole munan qarasana. Jaş uruken çoğun ele kempir bol görünüyorsa. Ancanda men simpatistiyim de ergese. Toktat düşünüyorsun. Aynen şümşük. Tondap koyat da kızlardı suluğun der. Qarasana. 20 жылдан бeri жалгыз жүрдүң. Балдарым өгөйлөнүп калбасын, жалгыз кабайт деп, өзүм багам деп, өзүм чоңойтом деп жүрдүң. Эми кара досум. Алла Таала бардык нерсени жуп-жуу менен жараткан. Эң туура. Ушунусуга сага кошулам. Мисалы, адам ата менен оо эне, асман менен жерди, O tуура. кум менен ташты, ай менен күндү. Nurla menen nasipti ha? Кожон, Ne? мен сага башка нерсени айтып атам. Sen adam болбойсуң. O Нурлан менен Насип экөө бир адам. Koyçe. Ой энең, саргайган какбаш. Жангирайсың да. Кой мен ишимди кылайын. Мен сага о жогорку айылдан кыз тауып койгом. Мен ошону азыр барып
Номерин алып сага таярлап келем. Майлы, давай. Ergeç, Men uşu katta kılığın işim var. çoğulsan haymonçoğum. Karasan. Ergeç, kança yıldan beri seni ordungdu basında bir hayal izlep жүрөт. Bирок sen ordungdu hiç kim basa albaydı. Canım. Sen beni birinci suyum, akırkı suyumsun. Sağındım seni. Ah, haymonçoğum. Соска, братишка. Assalomu alaykum. Camry 35, Brapis, 3 kup. Toyota'ların legendarkası. Kulishni berchi. Sen ne koyuyorsun bratan? Bersene, ne tırışasın ya? Neyse biles mi? Berdi otam. Az master class ko'rsataman sana. Ne oldu? Manayım yok balam. Tınçılık be. Ата, талайдын контрагын акча издеп, адан сурасам болбоду, будан сурасам болбоду, барбаган жерим калбады. Ойлонуп, эртең кредит алсам деп атам, ошо кандай дейсиз? Sen kreditingde değiştir balam. Men kişine azma toplap koygan akçam var pensiyandan. Buna oşo akçamdı berem, erteң varıp, iningdin kontraktını төлөп koygan. Siz чолпон ачаңыз бар Hiç эле? kıcılat bu. Ben barıken men kıynalmayasın. Барыңызга шүгүр. Сиз жок болсоңуз эмне кылат элек билбейм. Аллага шүгүр кылып жашай беребиз. Кудайга шүгүр, барыңызга шүгүр. Ата бала тынчылык ба? Мен жок, менен сүйлөшүп отурасыздар. Hem tınçılık balam, tınçılık. Sen okunu süleş oturağız balam. Менин окуум эмнесин сүйлөшүп атасыздар? Erteң vakit bayken akçanı veret balam. Oşo akçanı alıp barıp kontraktını төлөп, okunu ulantıp okuyun balam. Чынбы бакыт баке? Конечно, акча таптык биз. Мен ары бир директордон качам, бир куратордон качам, бир кыжабат болуп өзүнчө. Жакшы болбоду, Anam kettin, balam. Ахмат Ним, биз бар экен, сен эч кимден качпа. Окуңду жакшы окуп, эми ийгиликтүү аяктап ал. Рахмат атай. Anam kettin, balam. Emis sen жақсы оқысаң, апаңам сүйнөт балам, мен дагы сүйнөм. Рахмат. Бакта улу. Ооба, эми окуңду ийгиликтүү аяктап ал, а? Буюрса уят кылбайм сиздерден, мен сөз берем, буюрса. Амин. Жакшы иштейбиз. Окумуштуу, илимдүү, билимдүү болуш керексиң. Амин. Улуу урматтуу ата, жана байкелер. Жөн отурбастан интернет аламын багынтпайлыбы? Дагы бир демкени баштап атасың сен ушул кетишиңде. Бунуңуз дагы TikTok тартам дейт да, тренд тартам дейт. Мен тартам дейт. Тренд тартам дейт. Тренд. Не о? Ошол TikToктогу бирдекелер да. Эми бир интернет. Ата, азырчы? Азыркы заман талабы жанды кыйнабасаң башты иштете турган заман. Нени кыйнабай? Жанды. Кайер işletiş керек? Башты. Анан эмне сен башың işletпей жүрөсүң? Окшошту? Мынасы трендте балам. Жок, иштетип атпайм, мына тренд тартып болуп кетейин деп атпаймынбы? Койгула, мен жумуштан чарчап келдим ата. Уруксат берсеңиз барып уктайын, эс алайын. Токтосоңуз? Айтсаңыз балаңызга атай. Сен түшүндүрүп айтсаң, эмне кылыш керек балам? Короче, аз Ey. Eşik менен келсең, эшиктелебиз го. Ne oldu? Короче, мындай. Азыр эмнеге стульчик коебуз. Мен отурган эк, укпай атам. Мынаны жыйыштырсаң, эниң сүйлөп атканда, Иштеп да окута коет, айтып. Септор түнгү дегенде окуп айтты, балам. Стульчик отурам. Мен отурам. Сиздер артка турасыздар. Анан мени уруп баштайсыздар. Очередный. Кадимки деле. Көптөн бери урала келем сени караган аманатта. Жоксаз, урасыздар. Ким урганын тапкан болсо, менин ордума ошол отурат. Анан аны урабыз. Ошентип боюн улана берет. Кой, башты ортпа, мен кеттим. Токто, Балким ушу баларда бир өнүгүү болуп кетсе керек. Ажап эмес? Баштайбыз. Баштайбыз. Түштү балам. Тургулачы. Айсыга кара, Мына ата бияка баштадык. Ертең TikTok'ta хит болуп кетебиз билем да балам. Чарам да. Тренд. Жөн эле койлу балам. Мен деле ишке бара берейин, а? Ата, тартайлычы. Эмне? Тартабыз. Өзүңүз айттыңыз, чыдаңыз.
Hazırbillahineşşeytanirracim. Başladık. Kanam. Nereye vuruyorsun? Kan şunu bilen ne? Çok bu siz bilinmeş gerek sizin urganınızça. Bu bilmeş gerek ha başlan. Men tavışım gerek kim urgan. Kim Bildiriyor. Bildiriyor vuruş gerek. Kanam bismillah. Muşmenen de şapalak. Şapalak. Ha şapalak. Siz dayardan bakın bu bilip kalat. Gökten beri buna kasakıl oldu. Başlayınç. Oldu ha. Kettik. Siz. Çak. Zaman kızılırken ha. Siz. Çok. Yok. Ya söylesinde. Hem siz. Bu kontraktını aksatıp pensiyonumu topladım. Hala şey balam. Pensiyon çıkartacağım da. Бақыт байке сіз ұрдыңыз ә? Çok. Çok ha. Allah'a kara. Аманат сен ұрдың ә? Қатты ұрдың ә сен ә? Men urgan жоқпын мен. Çok. Атамын шапалағы ғой бұл ә? Атамын шапалағы ә? Сіз ұрсат ә? Çok ha. Kalktı. Ben de bulam. Top baytarsın. Бақыт байке сіз ұрдыңыз. Sen. Жоқ байке. Тапқан жоқсың. Siz ata. Çok ha. Hoşça olam. Ben şöyle kişinde nazik buram be. Buna gol etsin şey var olam. Hem точно siz. Hoşça olam. Ben ayakta. Beni. Siz ata. Kana. Baldan dönele koymayı mı şuna? Ata. Tren çıda işte. Çıdayım. Enenke çıdayım mı? Ұрдыңыз қата ә? Eyvallah. Отырың. Apanar çok men çoğu etkom ne? Сізге өз. Сіне? O kameranı karan kamera. Камераң қарап қой. Жоқ, жоқ. Paramay жоқ. Eyvallah ey. Ata. Urgan ama aytıp koy. Moynungan. Ya koygula balдар. Отырам. Tezil ötkedet. Kana uşerge be. Gözü cumuş gerek be. Сарата. Hiç oylagan mesele mi? Аппараттап қорқтыңыздар. Мына шу эми точно TikTok'ta hit болот. TikTok'ta. Baldar atasını ruvar dep be. Bırak yamasını doğursun da bak. Hadi çok sarata. Ya men да катты урган силерчи. Сиз урдуңуз жерде. Саға, бұл өрт, бұл өрт. Кандай болор?